nong yelam ko all giantia master roll worker and labor union kila pen pau ke jingbam sngo ya hap ya ke jubab jong menteri rangba ke jela u konrad ke sangma ba ya ke Meghalaya regular casual workers scheme la dab ban pentri kam habaro kishnat trekam Kokong Dayo 1P Yakai President Jongka Union Habakranch Kilat Patai Gubor Hashilong Press Club Menta Kasngi Palang Ka Arpraterek Unailar Arhajar Arpsa Kalapan Pau Yakani Halor Ka Jinkli Balawanra Da UMLA Kanongpo Uba Meryl Bon Siem Hapo Ying Dorbar Tauan Kokong Dayo 1P Yakai Kalaong Bahadu Menta Yakani Ka Scheme Umpat shimla pentrai kamlut habaro kishnat kara kentu ya ka sarkar jela bahkan pentrai kamno ya katai ke skim habaro kishnat trekam katkum ke jingong jongki nong yalam ba ki dan hado arhajar ndus paangun ki master roll hari lom jantia ngadai i dayo 1P yakai na president jongka all jantia master workers and labor union Kapang benta kesini bagi kuat ban keren naga benta kaneka start question jong Sir Meryl Bon Siem MLA na nongpo bila keren naga hang ba RCW naga benta jong iki daily wages ni ya kaneka answer ba Sir CM ila answer men gesni ba ila ba ya kaneka scheme la implemented habarok department naliang jongi genticals ni syamba kamdai kumda don ki department ki ba long lightly ki pon number 1 kadai ka fully implemented don ki department ki ba half implemented don ki department but non implemented ye kani ki scheme ia kani ka fully implemented kadai tani kani ka water and soil cultivation department and taga horti agriculture kani ka half implemented pan kidai ki PWD hakani half implemented jingan paki aitang ya ka status yaki masrur nani ki daily wages kedan aborok department kedan apa agents Hendra ya scheme ka ba ya ka tu ka benefits ke badan apa ka scheme pat ngimdan ngimya jing to ya ta ka status ya ka non implemented pat ni dan ka PHE department bat kani ka art and culture department ini tang ya ka status ru kimya deskawai pat ni sosi nakalian ka sanjungi namarba haka ichun department kiba mastrol ki badan hangni ha department bai tang ya katu ka status ro kimyo nrei ki yo pat da ka ba ki yale ek case sa high court da ka order jong ka high court ki yo pat ya kaneka status jong ka RCW nrei ya ki benefits pat ki badan ko RCW kimyo hado munta te ni naliang jong ka seng ni akblay ya ka sarkar ba Hoon, ni ba ya kani ka scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996. Kalau adon katu haun ni ubna September kan riutore. Kan yo aku prasnan. Te ini na kaliang jongi keseng ni aku play ya kani ka government bementa. Ba hakani ka government ni la pentrekam, kala pentrekam ya kani ka scheme. Nrai katkum karata jong kani ka scheme aku prasnan kandak katu. Di niya iba habisna mensywa nim yo ya kini jing to ro rai hakan ni pat katanti mio ni aku play UCM jami kontrak ke sama ba haki department prepare don ki bala pentrekam don pat ki kumbanga umutan UCM jami ba un ai hukum leni ai ka jing keren ni ban hukum ni ki officer habaro department ki bedan ko ajai tikus bakin pentrei takum ba isar ila juba ba kani ka scheme kala pentrai habaro department tingi ni kermen scam ba isa kontrak ke sama in yo snow langba kani ka conference jogi ba intip yo le se ba I ki claim tip ya kani ka bajia hajai hills dan ka daw ni ko ban pensyai
ngim dan ru kano ke jing kano lani ngim dan ru kano ke jing against ye kino ki government ngado kata kasna 1996 ado minta ni kwa ba ngin penbai ni kwa sokar bakan penbai ye kini ke scheme khnang ba ni kum ki daily wages mangin yo ye kini ki jing mentoy daro kumba kini ke scheme kala don tingi kwa ba habaro ki department baro ki masrol lani ki daily wages kin yo ye kini ki jing mentoy namar pesnyosi lani ni ngawrem kum ki nombalas ni ro kani ke scheme kala don apa khasna hendrai hado mentan kala dai ban ya sha Nrai ni ngosi ban ong badang don chu department diba tangi ka status RCW rukin padya tingi karpat ye ka government ni karpat yu ki MLA habaro sanpung khandai ngot bakin ong habaro ki officer in charge jongka department khamtam ki bidon hajai details bakin smobha ban le ya kene ka scheme khnang ba ni baro kinang balas ni yin yo ki jimon toy baro dan yang jongi tentang kita em ngim ong raba I meral bon I scheme ya mati ang po ba ibakla nrai ni comment be ila be si kanika jingkali the start question ila yo ay ka answer ro nila yo I ako website jong ki government ba isar ila juba mo habaro department la mereka nrai ya kanika jing tho pat hakis nam na do arja khatra ngila don kanika senjongi tengila ay na do kutikipor nila asi ay hadu kani ka khanyo tarik punai August hakani ka tiyo blada kiyo I ya ka general 9 annual general meeting jongi bangila hakato ko por nila ay gijin tho nadu aja khatra hadu utu kasi khanyo tarik ni ay gijin tho ya naga banta kani ka scheme Meghalaya Rural Gashir scheme 1996 ba hajai dia hilsi dang dom ki ba 4 menteri kam dan kawai ni sosi ru namar ba hakani ka scheme ladangi yo ye kitu ki mastrol ki bala trai la chantar lai po le ko asnem kila dai ban chong thai no hakini kisne matwan nrei tang ya ketu ke category wise ki bala dai ban yo highly skilled rupai kata ki yo tengi kermen ni kerpar ye kasota bakin pentrai kam no ye gane nang ba kini ki bala senior no ki bala trai slam nang bakin yo ban enjoy ye ketu ka benefits kepada hantu kai hi ke ba I presiden mentanya kan mereka syong kata mereka jingkran bidang I berpura minang gersang hi marba lu asa katran bela om memrandam mila ASI wala dan sistem aba chief minister ila ka ila pen kurami ma kai ke ba ila pen ki gedi bidang wages jong indai ila ada memrandam don rumah I ba semua bahagian pentrai no ya kani marba kala sistem pala penuh hawa I ba nadu sistem ada katras ning ka sarkar kala ila pen ai kita benefits ki beri hak dai man bangi keren man hilang ki bidang ni ada lima berendam tu kada koido chief secretary level ada kanan boro ban so koido department ki ba nim ai kini ka tingkat di setang kata ngit kembah kini ke session kembah I MLA dan buram jaga nampo ila raise kini question ngit kembah ki ber MLA jim khialan kini namar minde ki ba nang beritam apa sarkar semua ini ba benefits kepala arpas dan ini kan kini sebab apa pun kita ila menapa Lupon ki mastrol mentas tang katu kan sistem mek entry dan ki bas tang ki penai entry nang go be kini balai bangi saban be kalau mo saban be nang be tengah pin ma Post kali ka jingai pembiat ni use pula. ye kini ka sinjang house nam aja kapra por ba nang dawai sarkar tu por bangin yo bangin ki be kata wages aku tu por wages tak ada contribution kelas pak nak ki ini negeri yang sangi yang bagi cesong yang insidum jingalang yang ni paro ki mastrol ki ben pojen tiang ilang ko kre menta swagi nomba kumba ka nginta gila itigala ko sarkar nomba kanya chada ka kitin ko 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 pon rila ka sarkam sa tingin sesong yang insa rai ka bangin na shikmat marbang ang mangitap siya ni session sa session dan ki sa sit sa simpat ka senjam shikmat Ika sering begini di mana association nanti aten ya. ke string hi manta baro dan ada dos pak mastrol uta kata rumah las nomor babun ber Iya taya. jadi setengah jadi sih tapi nang tam dia kata rumah badan kat tukan itu bom nikmat sih semua kata ni dari pesat di mata tinggal dan dos pak nomor mansinang ba kini ni ba kani keseng kepala sedang ban kuno ban yo ba hak tengin mastrol ko jadi sebab simbang nak pri na jadi harus berkala kata